Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, универсал гейсинин кат болчулар жана көрмөндөрү. Бүгүн биз Курша мал базарында. Курша мал базарын малдар арзандап кетти, кымбаттап кетти, ошону билип бермекчибиз. Лайк басып менен колдоп турсаңар биздин каналдын аябай өнүгүшүнө жардам берген болот элеңер. Бүгүнкү число 2020-жыл июль 4-сү. Биринчиден эле могу үйдү көрүп атасыңар, ошону тартып баштайлы. Ава ине бала канча? Ине бала 75. Базар канча сурап атат? Сурай элекпи? Торбо ургач экен. Канча торбо? Могул экинчи торбо уктуңар өзүңөр дагы. Могул жели 4-5 сүтү бар примерно. Уйду көрсөңөр аябай чоң экен. Базардын эң чоң уйларынын бири окшойт. Азыр баасын сурап беребиз. Аябай сулуу экен. 1.50 чыгат бою. Торбо ургачы. Эне бала канча экен ага? 80 сурап атат, 80. 80 сурап, 80ге бербей атабыз дейт. 80 миң сом баа болуп атыр, бербедик деди бирок. Жаны көрүп турсаң, адам бойуна бар. 80'inizde. Aka kişide koşun aka, kişide koşup duran aka. Normal ile krasavçı kesek. Vereyim adam siz faydalanma olun diyor aka. Торбо качанчысы ага? Sağına verip koy. Bana tuvar koy. 80'inizde hazır. Aldığından neyim diye. 80 taza tüyüp keteyin. Manda kılın ya. Birinci bir değil. Minsan beri. Minsan beri fayda kalığı ne? Veriyor 82 veriyor mi laka? Siz minsan berseniz aka şunda. Bu bilit nasıl? 80 tüy ayında minsan o çay çayını orada taka şöyle de. Verin. Nasıl mı yapalım? Nasıl mı 80? Ya tamam. Gönül asatı. 80 ming 500 сом болду. Бирок базардын эң сонун уйлардан бири экен, бийик, жоон уйлардан. Pişmegile. Yersen aldım. Yersen üstün ver dedim, ben adam. O zaman çıkasın. Verin. Yersen üstün ver dedim. Manda kılı kançaga verelim. Bu alman çağda öyle aydı. Kançada da. Taksimolda kaç lira? Kaça? 80.500 сомго сатылды. Эне бала канча? 75. Базар канча сурап атат? 69 миң сом баа болуп тур. Торбо урганчыбы? Канчасы? Канчасы? Üçüncü торбо экен. Айланта көрсөйлү. Bir жумалык окшойт а? Торбо bir жумалыкпы? 10 күндүк экен. Sütü kança var eken? 12 litre sütü var. Ava yine ola kança? 80 mi? 80 ming. Bazar kança suradı? 70 mi? 70 ming son suradı ha? 70 suradı. Torbo kançançısı?
Üçüncü balası urgaç ekan aba. Sütü qancha var? 10 litr. 10 litr teң sütü var deydi. Hozir jelini ham ko'rsatamiz. Akşamatlı alalım mı? Koşu bulalım koşu. Reklamaga çıkar ver ki şu bulalım. Aka, endi ola qancha? 80. Hozir qancha turadi? 80 ming so'm deb esi qaramay turadi. 66 ming so'm baho olib tur. A torpog'i erkek. Qanchanchisi? 3 torpog'i. Sütü qancha? 8 litr sütü. Torpog'idan sirtqari. Torpog'idan sirtqari 8 litr sütü var ekan. Hozir jelini ham ko'rsatamiz. Mo'l jelini ko'rsatsanglar, ayvoy cho'nkin. Ha, uylar qanchadan? 70 ming. 70 mingdan. Hozir qanchadan so'radi? 2000 qo'yib berdi. 70 dan. 68 dan so'rashdi. 67. 67 dan. Torpog' qanchachidan? Buni qo'rg'atchi, buni qo'ydi. Mo'l torpog' urg'ach ekan, 4-inchisi. Ha, mo'l erkek, ikkinchisi. Uydan aylanib da ko'rsatamiz. Ava, siz bozorda ko'p yurgan odamsiz. Bugun mal-bozor qanday? Qimmat barzanmi? Жақшылы, күндегідейлі. Kundagidaylar. Mayaqtağıdan, Krasnoyaqtağıdan sal qimmatroq. Krasnoyak daymalar qimmat, arzonroq bo'ladi. Ko'p pulda. Bizda to bozor ham qimmatroq. Aka, yeni olar qanchadan? Shunga olsun. Qanday ukam? Saka? So'ng yetib oltasizmi? Sekin. Ha? Qaysinisi? O qaral. Cho'ng. Qancha berasan? O YouTube'ga olabilirsiz. Ha? YouTube'ga. Bunisi arzonlar 75 mingga beraveradi. 75 ga beraverasizmi? Bunisini 70. 4 kunlik erkak torpog'. Mo'l 75 ming so'mni beraveramiz deb, mo'lsin 70 ming so'm bor. Mo'l 4 kunlik erkak torpog' deydi. Narxchi? Buniki 20 kunlik, bunisi urg'ach. 20 kunlik urg'ach ekan. Bozor qanchadan so'radi? So'rachi, 65, 66, 67 ga. 65 ga chiqsa, 67 ga. Bro, ko'rtasizlar, u ayavoy so'ngan, jo'n. Mo'l sütü qancha var? Sütü. 15 litr sütü var. Narxi qancha? Narxi qancha? Maniki 7 litr ukam, mananiki bilmayman. 4 kun bo'ldi, o'zi arildi. Mo'l 7 litr sütü var deydi. Pulu qancha ekan? Mo'l bu sütü qaytalar ekan. Anakal kurdalasın. Alsın. Ha, yeni ola qancha? Yine olar 65 ming. Meni olanlar 65 ming so'm deyapti, o. Ya, Bozor qancha so'radi? 58. Bozor 58 ming so'm so'rabdi. Torpog' urg'achisi. Birinchi bola urg'ach, ha? Qanchalik sütü var ekan? Bilmayman. 3-4 beradi-da. 5-6 litr sütü var. 5-6 sütü var mı? Yeni ola qancha do'tas? 70. 70. Bozor qancha so'radi? 65. 65 ming so'm so'rabdi. 70 ming so'm deyapti. To'g'ri o'zingizlar. Torpog' qanchasi? Qanchalik sütü var ekan? 10. Mo'l torpog' 3-inchisi ekan. Urg'achi. 10 litrgacha sütü var. Bir o ya, Ağustos'ta tanım alıyorken.
Ene bola qancha oldu aka? Kam. Mallar 65 bin so'm. 65 ming so'mdan bu. Tamam. 65 ming so'mdan kemi bor da tuqtinglar o'zingizlar. İki sorpoqdan urg'ach ekan. Ular qismida ko'rsam. Bozor qanchadan turadi? Bunaqa 58 ming so'm narxi 60 ming so'm. O'g'il 58 ming so'm baho oldu. 60 ming so'm. Harun sütüge var oxshaydi? 10 litr. Mo'ngacha? 7 litr süt var ekan. Az narxini jelida ko'rsatdim.